Hello everyone, right ukulakho luhamba kahle. Ungizwe ke Mchunu useveze ukuthi uphakela umthakathi njengoba ebuye engabonakali ehamba naye ingoba bafuna ukumbulala. Ungizwe ukuthi uphakela umthakathi ufuna ukubulawa ngabantu bangakubo bakwaNongoma beNkatha Freedom Party. Okuthuse abaningi ke lokho okuphinde kwamangaza abaningi. Ashone khona ke siyolalela ke yena ke Ungizwe echaza kabanzi ngalolu daba ngiqeda ukutshela lona. Mawuthi uyaqala ukufela, make sure ukuthi ushare usubscribe phela ukuze ungazuphuthele amavideo afana nalawo ashone khona ke. Politika bangasixovi kumanje uphakela umthakathi njengoba ngekho nje lapha mina ngifuna ukutshela iqiniso unama death threat serious yabona manje ngingakala security ezogada uphakela futhi ufuna ukubulawa abantu bakubo bakwaNongoma inkatha amanyala mina ngitshela ngento mina engiyaziyo njengoba naleka malema ngiyazi bafethu asikhulumane iqiniso umfowethu uyinkatha enzani ngishelele uyinkatha kodwa ukumela kwakhe iqiniso likaZulu lokufela abantu base-Afrika ngaliza kwethu baseningizimu Afrika ngiyacela ukuthi esimshayele ehlombe simkhulekise futhi ake sikhodwe ziyingcemu ngoba bafuna ukusihlakaza singahlakazeki nathi siwumphakathi sibumbane sibe into yodwa njengoba nisikhombisa iy'hleka zama-drugs qhubekani nisikhombisa iy'hleka zama-drugs sizoya khona ngqo abafowethu nilwe izwe lenu noma singafa ningakhali nithathe umkhonto nikwazi izitha. Ushubile eSouth Africa nizizwele-ke Ungizwe-ke echazayo ngalento ade ngikutshela yona ukuthi inkatha ifuna ukugodukisa yena-ke uphakela umthakathi asazi ukuthi yini ndaba engabe ngoba ulisana nabantu bokufika noma nje khona nje vele abakubangayo kodwa eceleni asazi-ke ibona abaziyo but-ke sivala la ividiyo namhlanje sibuya unqe real ukuthi uyenjoyile ividiyo namhlanje if enjoyile make sure ukuthi uyismasha lowo like button uphinde usmashe nalowo subscribe button and mina-ke I will see you in the next video. Bye.